riu ri ndimenyaga niki gitumaga riri atumia mende kinene tondu thiaga handu hothe ukaigua mutumia ri arenda kinene we ni wendete kinene reke gikwire Njogu ngwire atiriri atumia twi different kwi mundu wendaga kanyamu kanini kwi mundu wendaga medium na kuri mundu wendaga kindu kinene tondu riri ni ndigagwo muno ona tika mutumia ende medium we no ru kinene ri ni giaki tondu riri thiaga ona ringi ngari-ini ngaigua atumia maraiga atiriri ni nyendete kinene kanini ri ni gaki riu weta riu ingikuria we personally ri wendete kinene medium kana kanini reke njuge thini wa andu atumia igana rimwe 90% mendaga kinyamu kinini kindu kiu kinini ki medium ini ki gatagati ki medium ogu atumia ingi ti aria mendete gutire wendete kanini gutire mundu wendete kanini ona kabokie de kinene kana gwe medium ndo gakiwe kanini mundu wangu urenda kunjira biyo gutire atumia mendete kanini tije atumia niki maregaga kindu kinini ugu ni ndimenyaga ni tumi tondu ni hakwa ona ngikia kwenda kinene kaba njuke haha medium ni ngiari uhoro wa kinene ri ndirari uhoro wa kinyumba kinene ni giaki ni kinyumba kinene ni ndirari we ni utaranyita we tondu roria riri kinyumba kinene ri gikire giaki tondu riri wina ciana igiri na urenda kinyumba kinene kia million 40 na riu ri Eragon Towers and construction ri ni twakaga nyumba medium iria ukuiganira we na ciana ciaku oko wina ciana inya ri kana ithano ri kana wingi wina ciana cigana ngai kurathimite na igiri waka kinyumba kinene kia million 50 niki tondu ciana ici ri oko ni iretu ringi wina iretu eri ni magacoka mahike niguo Njogu mahika ri utigagwo nyumba iyo we wiki na nyumba kiu kinene na gotigwo weke nyumba kiu kinene mahike na wakire kinyumba kinene ringi okoraga ringi atumia angi ni singo na arenda kinyamu kinene kinyumba kinene riu ta atumia singo ri niki gituma mende kinyamu kinene uguo tamaka na we wiki na we ikana urenda kinyamu kinene kinyumba kinene na nduri na muthuri na wina kana gaka kamwe uguo ngenda kwira koneta singo mathaa cia atiriri tiga kwenda kinyumba kinene nona kinyumba giaku ono kiiganira ringi kia million 5 kana cigana Nidatu kana kinyumba gitakiritie mita 10 nduri sawa we sawa tiguo ni kuri angi nao maregaga kanyamu kanini ringi mundu ucio ri eika niguo nena mwana ringi mwana murimo ekwaga gwaka kanini niki oke kwa Eragon Towers igi atiriri ndirenda kanyumba kanini niguo ga 2 bedroom na kioro na bafu na kitchen kanyumba kau tiga complete wega nega complete tondu eika na ciana cieko murimo riu nie ngiuga uhoro wa kanyamu kanini ri nie ngiuga uhoro wa kanyumba kanini okone kanyumba ka medium ni ka medium riu ri okone ka medium ri ringi wina ciana riri 3-4 niguo wina iretu na wina anake ringi hau ri no makire ringi ka medium kanyumba ka medium ka 3 bedroom or 4 bedroom wina master bedroom imwe ri guku kungi nduhe ciana niguo aya ni anake makagimara mahikania maumeko kundu kuu mucio cio riu ri oko ni temo tigie riri ya guest house ati mugeni agiuka ri ndagatukane na ciana na kuria thiini oka mugeni akome kou ringi ni Njogu na mutumia wake macera meka atia mahuruke rumu na nikio riri kwa Eragon Towers ri ni tukoragwo na nyumba ta iriku na plan plan teno niguo tuga plan atiriri ugatwira atiriri Njogu ndirenda medium kana kinene
kana kanini nguiganira na family ki yakwa riu hindi ciothe roka kwa Elgon Towers Construction Limited ukaugaga atiriri budget yakwa ihana o nigetha ndugake kinene ukaremererwo ni gwika ati ni kurikia akakiria kiraiganira muhuko ki waku na riu ri ndukimahe namba ya Elgon Towers Jogu ni uri njuraga mwiroreri witu kana we uratwirorera hau namba iyo gitukinyira nayo ni 0722998693 0722998693 neyo ni ya CEO witu Joseph Muthana ngwiraga tukaria cia biashara wamuhurira mwire cia biashara na nindakena muthenya wa umuthi ndukireke ndimahe yako yani ungienda kunginyira ndi Jogu comedian ngurehe guku kwa Elgon Towers Construction Limited nigetha unjire atiriri Jogu ndenda kanyamu kanini kana ngwenda kinyamu giki kinyumba kinene kana kinyumba ki medium kana kanyumba ka medium wega gathaka niguo uthondekeirwo ni Elgon Towers Construction Limited urira namba eno 0738 222 979 kana 0725 680 665 0725 680 665 twaririe ukauga haria muhuko waku ukinya kinene medium kana kanini thank you muno no ni kanyumba ka kinyumba thank you very much